bolestin, imamo nadu da dostignemo cilj koji je Gospod postavio pred nas, a to je život večni u Carstvu nebeskome, u nebeskoj Srbiji, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Hvala prvosvećeni. Imam čast da pozdravim sve vas koji ste došli sa dalekih puta iz Toronta, Čikaga, Detroita, Windsora, Youngstowna i svi ostale mjesta da budete ovdje danas sa nama. Drago mi je da ste ovdje, da čujete riječi preosvećenog vladike i da rešite sami kakvim i kojim putem ćemo da krenemo. Ako neko želi, ima neko pitanje, slobodno može da postavi preosvećenog vladiki ili bilo kome. Ako neko ima, neka se javi, imat ćemo jedan mikrofon da može da postavite pitanje na koje će vladika da odgovori. Evo imamo jedno, samo malo sad će. Preosvećeni vladiko, ja imam pitanje u vezi generala posete kod vas na Kosovu. Šta je on zahtevao od vas? Kakvu saradnju, da li može da znamo? Američki general. Znate kako je? Kod nas u Gračanicu dolazili mnogi iz KFOR-a, iz NATO snaga koje su na Kosovu. Dolazili su mnogo se puta razgovaralo, tražeći kako da se neki problemi za naš narod na Kosovu i Metohiji reše i razreše. Nažalost, svi ti dolasci bili su u cilju legalizacije, okupacije Kosova i stvaranja takozvane nezavisne države Kosovo, čitarske države. Ja ne znam na kojega konkretnog generala misli, ali svi ti kontakti su imali uglavnom taj zadatak, kao što je i moji mnogobrojni dolasci u Ameriku, razgovor u Vašingtonu, u New Yorku, Ujedinjenim nacijama i drugim mestima s američkim zvaničnicima imaju za cilj da zaštitim svoj narod i svoje Kosovo od zločina i zločinaca koji su imali za cilj da naš narod progone i proteraju u potpunosti sa Kosova i Metohije i na kraju krajeva da nam otmu Kosovo i Metohiju. Zato sam dolazio, zato sam s njima razgovarao, ni sa kim nisam šurovao, kao što mi pripisuju mnogi danas i pripisuju mi da sam se sretao s ovima i onima, sa svima sam sretao, ali samo u tome jedinom cilju da pomognem i zaštitim naš narod i Kosovo i Metohiju u Srbiji. Još jedno samo da pitam. Ja sam razumio, tako se pričalo i tako se priča između nas, tako da je naš potpredsjednik Biden imao pokušaj da dođe kod vas, da bi on popravio crkve po svojome sistemu i da se to nije složilo s vama i da tu ima neka isto posljedica vašeg proganjanja. Evo ovako, da vam odgovorim u vezi Bajdena. Bajden je došao najprije u Beograd
i pomoću vlasti Beograd došao na Kosovo. I ne pitajući domaćina, to jest vladiku Kosovskoga, otišao je u moju kuću u manastir Dečane i tamo su ga primili bez obaveštenja i bez pitanja nadležnog episkopa. To je po kanonima nedopustivo. Niko ne može da dozvoli da mu u kuću ulazi bilo ko bez njegovog znanja. I onda sam ja javno, bio je u toku sabor arhijerejski u Beogradu, ja sam odmah na našem sajtu izdao saopštenje da ne dajem blagoslov za posetu Dečanima, jer me nije ni pitao, niti tražio. Tada skočili su svi na mene, cijel arhijerejski sabor, i oni su dozvolili Bajdenu da ode u Dečane. Ja znam da je to jedan od razloga što je posle krenula ova kampanja protiv vladike Arhemija. Ali se neka je zbog toga. Ja se zovem Dragan Jošević, ja sam iz Čikaga. Interesuje me vaše mišljenje u pogledu ovih nereda u zadnjih 3-4 dana. Mislim posebno ne sa albanske strane, nego naše omladine koja je došla i počela da ruši granice i maltene rekla što je dosta je. Žalostno je da se naša crkva nije o tom pitanju oglasila. Baš interesuje kako je vaše mišljenje. Znate šta, moje mišljenje je poznato svima u proteklih 11 godina dok sam bio na Kosovu i Metohiji. Sada za ove najnovije događaje, ja sam daleko od Kosova, ja sam ovdje upravo u Americi za sve to vreme, kako se događa. Ponešto pratim, ponešto znam, ponešto i događa, u svakom slučaju, pokušaj je da se dovrši proces formiranja države, nezavisne države Kosovo, da se administrativna linija između Kosova i Srbije pretvori u državnu granicu. To želi i KFOR, to želi i UNMIK, to želi i Vašington, nažalost izgleda to želi i Beograd. Srpski narod na severu Kosova to ne dozvoljava i omladina srpska se bori na barikadama tamo i spremna je da istraje i da strada, ali da ne dopusti da Kosovo bude i zvanično odvojeno od Srbije. Oče vladika, moje ime je Zoran Sarajlić. Predno, tamo u vreme kad ste vi bili raščinjeni, ja sam nekim pukim slučajem otkrio da se tu dešavaju neke vrlo čudne stvari. Čudne stvari nekih koincidencija, a koje se tiču kompletno te države tamo, pogotovo sa te finansijske strane. Znamo da je ta država tamo davno bankrotirala, nažalost, što vjerojatno naši dedovi i gledovi ne bi verovali da mi možemo da bankrotiramo, znači da nemamo, da niko tamo ništa ne radi, da se ništa ne dešava. Sad, ta koincidencija je bila vrlo slučajna, da sam otkrio da jednostavno na neki način ta prva akcija koja se desila protiv vas lično se kompletno koincidirala sa nekim prvim ugovorom sa MMF-om o davanju kredita. Vaše raščinjenje, maltene par dana posle toga, se koincidiralo da sa time da je potpisan drugi ugovor sa MMF-om. Sada više ne znamo koliko ugovora sa MMF-om se potpisuje, ni koliko para tamo ulazi, koliko kredita se tamo dešava, jer izgleda da su, ja ne bih smeo da se usudim da to tvrdim, ali izgleda da vas drže ovako van to Kosovo i van
van svega toga. Da li je to zaista uslov? Ja sam vas prvi put video, vi ste prilično rasto mali vladika za tolike pare koje oni dobijaju. Ne bih volao da kažem da su oni da dobijaju pare za takvog jednog, moram reći, malo vladiku. Šta bi tek dobili za velike ove ogromne kojih imamo ovdje koliko hoćete? Pa bi me zanimalo, dakle, sa jedne ozbiljnije strane, da ako biste želeli, naravno, u ovoj situaciji, da nam ovdje u Americi kažete malo o tim veoma ozbiljnim finansijskim i ostalim problemima u koje je ta vrhuška dovela narod, naciju, Kosovo, vas lično, pa i nas ovdje. Puno hvala. Hvala, brate. To je za mene novost koju se da čujem, da daju tolike pare zbog mene i radi mene. Važno je da meni ne daju. A kome daju i da li daju i šta se tamo radi, verujte mi da mi ništa toga nije poznato, ne bi mogao ni da potvrdim, ni da demantujem. Hvala. Preosvećeni, ja sam hteo da vas podsjetim, samo da kažete gdje nas vodi naša crkva sa Vasilijskim patrijarhom i gdje ćemo da završimo. Jer možda je to najbolnija tačka sviju nas ovdje. Hvala. Prema trendu koji vlada i koji se sprovodi u novije vreme, da kažem u zadnjih možda 10 godina, a možda i više, tamo kuda vodi Vaseljenski patrijarh, a ostali ga slede, to je put u zemlju nedođiju. Bolje rečeno, to je put unije sa Vatikanom. Takozvani dijalog koji se vodi između Rimokatoličke crkve, Vatikanske i predstavnika pravoslavnih crkava ide na to da se pravoslavno vino toliko razvodni da se ne prepoznaje. Mnogo se kompromisa pravi na račun istine, na račun prave vere. Potpisuju se razni dogovori i ugovori u Raveni, u Šambeziju, u Balamandu, na Kipru, ne znam nija gde sve. I svi ti ugovori u stvari svode se na to da se dođe do prevazilaženja razlika između istine i laži, između svetlosti i tame, između Hrista i velijara, a to je nemoguće učiniti. Nažalost, mnogi i u našoj Srpskoj pravoslavnoj crkvi slede taj put, što se pokazuje time da su neki čak se udostojili, po znacima navodu udostojili, da dobiju kardinalsko prstenje od pape i naprsne krstove kao katolički biskupi. Dakle, taj put koji sledi Vaseljenski patrijarh, a i onda ostali za njim, nije put svetih otaca, nije put Vaseljenskih sabora, nije put naših Svetoga Save. Mi tim putem nećemo. Dobro, još neko pitanje? Sačekajte. Evo svešteni vladiko, hvala što ste došli među nas. 63. godina bila je za nas vrlo teška godina, ja sam jedan od kojih među nama. Šta imate mišljenje da nam kažete u vezi našeg pokojnog vladike Dionisija, koji je proživio nešto slično kao vi? Vladika Dionisije je
Velika Denisana tamo gdje ćemo svi danas sutra otići. Ja njega lično nisam poznavao, ne mogu da kažem ništa, ali znam od početka kad sam bio student i bio sam u blizini oca Justina. Znao sam samo to da je progon Velike Dionisija bio naručen od komunističkih vlasti u Beogradu, a Srpska pravoslavna crkva je samo bila izvršilac toga čina, progona, raščinjenja, stvaranja raskola, nad kojim je otac Justin godinama lio suze. Kao najtragičniji događaj u srpskom narodu, to je smatrao raskol koji su komunisti napravili. Danas možda nisu komunisti, ali njihovi potomci su to isto uradili. Preosjećaj Vladiko, moje ime Aleksandar Marković iz Toronta. Glavno pitanje sa bogoslovske ili teološke strane i ono iza čega je Sabor stao pri raščinjenju vašem je bio princip sabornosti. Svi se kriju za principa sabornosti. Vladike za koje kažete da su se uplašili su se prvenstveno iz tog razloga, a to je da ne budu proglašeni za otpadnike crkve i da ne budu učisleni u sabornost. To je i neko paravanje za koga se svi kriju. Napadaju vas grupno, skupno. Hoće da nam kažete do koje tačke je ta sabornost u crkvi važna, a gde stoji istina? Je istina prema toj sabornosti, istina kao vrednost u crkvi? Hvala. Sabornost je blagoslovena samo ako je u istini i u pravdi Božjoj. Ako je van istine, ako je sabornost na gaženju svetih kanona, onda ta je sabornost bez Duha Svetoga. Sveti apostoli su rekli, izvoli se Duhu Svetome i nama. Da li je prisutan Duh Sveti tamo gdje se sveti kanoni gaze i donose odluke bez suda i presude? Očigledno da nije. Prema tome, i to je sigurno jedan paravan iza koga se neki kriju ili boječno prikrivaju svoju malodušnost i svoj strah. Preosvećen imam jedno pitanje. Mi smo čitali, ja sam čitao, dosta su nas čitali ovde, to bi da vidim da li je to istina stvarno, da je 2007. godine u Rameni potpisan neki sporazum da je Srpska pravoslavna crkva priznala papu kao svemogućeg na zemlji. Hvala. Znate, to tako formulisano nije sigurno, ali da je tamo neki kompromis napravljen, sigurno da jeste, i da je potpisano da bi trebalo da bude papa na čelu svih hrišćanskih crkava po omesi, dakle i pravoslavnih. Tome teži taj dijalog koji se vodi između predstavnika rimokatolika i pravoslavnih, da se tobože prevaziđe raskol iz 1054. godine. Međutim, taj raskol koji je ponikao zbog jeresi u koje je Vatikan i Rimska crkva upala, dok se te jeresi ne prevaziđu, ne može doći do ujedinjenja. Nažalost, eto, vidite u Raveni i na drugim mestima gde se, pored protivno svim kanonima, zajedničke molitve održavaju i potpisuju razni dogovori i ugovori, vodi ka tome da bi danas sutra moglo da dođe do objedinjenja, kao što rekao, istine i neistine, svetlosti i tame, Hrista i đavola. Nemoguće je. Preosvećeni, nama je izuzetno drago
da se vi nalazite ovde među nas u Americi u rasejanju. Vi niste Srbima u Srbiji, a treba da bude drago da imaju, da se oslone na vas, jer vi ste tamo kod njih. Kod nas je retka prilika, ovo je prvi put da vas vidimo po ovom pitanju u Americi i mi bi želeli da sa vama podelimo i da nas vi uputite što je moguće više. Kada nas vi napustite, šta mi da radimo i kuda da idemo? Ja doživljavam rad u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, odnosno volim da izdvojim Beogradsku patrijaršiju, koja je ta koja vrši raspad Srpske pravoslavne crkve, nešto na nalik što je se događalo u raspadu Jugoslavije. Kada to kažem, stvorena je Hrvatska pravoslavna crkva u Hrvatskoj, stvorena je pravoslavna crkva u Crnoj Gori, svakako će sledeća biti u Bosni, u Srbiji će biti pravoslavna crkva u Srbiji i tako dalje. Mi ovde, posle 2009. godine u Šambeziju, kada je potpisan dogovor, mi smo ovde u rasejanju u stvari deo i mi pripadamo Vaseljenskom patrijarhu. To se još uvek nije formalno dogodilo, ali u novom ustavu koji je ovde nametnut, mi smo postali jedna autonomna crkva Severne i Južne Amerike. Narod koji se nalazi ovde zajedno sa vama danas je najviše u potpunosti, ja kako gledam, su upoznati maltene sa događajima koji se događaju u crkvi, u vašem slučaju i sa svim ostalim stvarima koja svakoga dana dobijaju svoj pravac, navodno i nažalost negativan u onom pravcu od koji mi očekujemo u našoj Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Narod se nalazi u jednom ogromnom bunilu i moje konkretno pitanje sa ovim primerima koje sam naveo, nama je potreban pravac. Ja znam da je to možda i suviše naivno da od vas tražimo u kom pravcu da idemo i tako dalje. Vi ste opisali vaš pravac. Vaš pravac je svetosavski, vaš pravac je pravoslavni, vaš pravac je srpski. Ali mi ovde, da li možete da nam pružite nešto malo više kako bi ne samo mi mogli da sebe bolje opredelimo, nego da istovremeno utičemo i na ostali srpski narod kako bi mogli da doživimo onaj pravi pravac i da prestanemo da sebe zavaravamo. Da, hvala brate. Vi ste u pitanju uglavnom i odgovorili na svoje pitanje. Sigurno da treba istinu širiti svakim načinom, i u susretu ličnome, i preko medija, i preko Radio Čikaga, i ovde preko štampe, i na drugi način, jer mi druga puta sem svetosavskoga nemamo, niti nam je potreban. Ali, rekao sam, treba to da dođe do svesti svakoga čoveka. Neko je ovde rekao da je danas ovde nedostatak mlađega sveta na kojima budućnost ostaje, na kojima i vera, i crkva, i nacija, i udruženje Draže Mihajlovića, Srpski četnik Ravna Gora i sve ostalo treba da ostane na njima. Kada će oni shvatiti tu istinu, to je pitanje za sve nas ovde, ali i za vas
koji ste dužni da svoje iskustvo, svoje znanje, svoje sagledanje prenesete na mlađe. Jedino ako naš narod u ovoj jednoj ogromnoj većini shvati svoj poziv i svoje opredeljenje, da svaki sebi postavi pitanje kome će se privoliti carstvu, zemaljskome ili nebeskome, pa se opredelimo svi, poput svetog kneza Lazara, za carstvo nebesko, jer zemaljsko je za malena carstvo, a nebesko uvek i doveka. Onda neće biti opasnosti ni za našu naciju, ni za našu svetosavsku pravoslavnu veru. Da li ima još neko pitanje? Ako nema, ja bih se zahvalio svima vama što ste došli ovdje danas, a posebno preosvećenom vladiki koji je došao iz daleke Srbije da nas posjeti i da nam dade par riječi kako i na koji način da se organizujemo i da budemo bolji svetosavci i pravoslavci, jer srpska vera i srpska nacija i srpska crkva to od nas očekuje.